Nibingelele ngani ukuthi nginamukele kuyona-ke i-channel uma umusha ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde-ke ulike le video. Do comment if ukhona-ke ongakusho mayelana nayo le video. Le video-ke ngiyithathe khona laphana-ke kwi-page leSolezwe on Facebook. La khona-ke bethi-ke umasipala weTheku uthi-ke usukhipha istatement uveza ukuthi-ke uyaphenya ngalo umsebenzi-ke ubonakala-ke ifaka imfucuza emseleni-ke wamanzi. Abantu-ke baveza-ke ukudinwa okukhulu bekhala-ke ngokuthi-ke yisona sizathu-ke lesi esenza kube-ke nezikhukhula kulo leli dolobha. Nganza kwethu nami-ke bengifisa ukuthi-ke uzwakalise umbono wakho mayelana-ke nasenzo sakhe lo sisi. Ungakhohlwa-ke nganza kwethu ukusubscribe uphinde-ke ulike le video.